nambwe ati iwe iyo kundeba no mpurikirize gara eftekateko otakagira hariye bibyo takatungire byo kwenda byo kushaba byo kugira gara eftekateko toine cyo kusimira Ruhanga banzo tekateke byakukoreye gara yameshenyi murebaho uko byabere biri na hato kubiri obundi harabunda bagambira bamwe nto kusima nukurwo mukwizuka nambwe ntatizuka izuka ko byabere biri abando kandi kugira ngo utorushoma abando kandi kugira ngo indwara kurikira abando ko tarukamenya no wasa kushwera abando ko takamenya no wasa kugira kaju okota kubasa kuteka no basa kuboti teka hati Sermani yagira ati weitu Ruhanga ebyo byonka mureba umusorongo gwa musanzu wenu hati Mukama Ruhanga waje ugizero mwiru wawe mugabe umwanya gwa Daudi tata nobunda bendi umwana muto ntarukumanya ko ndasohore no kunireki no kundatahe hata hano reba again humility yatureza tumanya ubungiro tindkwira kubasa aho tari umwana muto tindkumanya tindkwira kubasa yazomesha Ruhanga yagira ubuturezi aho ruhona yaba mu office yaba niki no manyangu torokubasa aho Ruhanga tari Yesu akatugambira muri Yohana 15 umusorongo gwa 5 aho yagira ati mumanye ngo aho ntari tumuri cyo kwasakora aho ntari ngo ntati Sermana kana kimanya ngo God is with him, there's no way he can manage. In fact yashobora umusorongo gwa 8 nagira ati kandi nyowe umwiro wawe ndi hagati y'abantu bawe abo watoreye nihangara hango munonga eritariko basa kubarwa nyowe ompero busonanizo wabuhango munonga erne hangari yawe rukuru. Listen to me, imwe manyona ejeka eyo mwebembezo wayo ne ya Ruhanga ejo elosi ejo sel egombororisha za koror minister wachi ward member wa parliament ababantu abor kwebembera okabakwatsi wa Ruhanga nanyenye kanko murebereze ni mayango Ruhanga abantu abundu kureberera abundu kwebembera no yabankwatsi nabe ihangeri or president, these are his people. Kama ababantu nabe nabwecho obaryabe no wayinebyo ebiriko basa kutubasa Sermana kana agira erine hangari ya Ruhanga nyowe ngwene muhoro musorongo gwa mwenda. This is good, by the way. Already omutima gwa Sermana twine kitkurebamu no bwatakashabire konka twine kitkurebamu nahabwecho ohe omwiro wawe omutima gwo kwetegereza kutegeka abantu bawe mbone kutansa ekibi n'ekirungi Mukama simwe. Listen mbone kutansa ekibi n'ekirungi omutima gwo kwetegereza mbone kutansa ekibi n'ekirungi. Now hata mu Bible heading negira ngo Solomoni okushaba Ruhanga obwenje hati obwenje therefore nogo omutima gwo kwetegereza ogwo kubasa kwera kutansa ekirungi na n'ekibi Mukama simu. Of course obwenje omurungereza ekitweta wisdom nubutanana knowledge naro kumanya. Obwenje nubutanana no kumanya okumanya noko kubasa kwiha omubwegese omukwegese wairo
from experience and exposure nobasa kutunga through formal education. When you acquire knowledge and skill, ekyo nokumanya nomanya noreba nohurra nokaga no lero ihamwe okumanya konko bwenje ni kitana ekyo kumanyisa ngu omuntu nabasa, by the way, nabasa kugira obwenje atende kusoma kwingi okukureba utakagira ngo omukaikoro ogwo kureba ogire kusitya emyaka 8 ari omunsi omu akagira bamwe akahika hati konka atakazagara mu isomero otakamureba ukagira ngo n'omushema kandi ekyo kugira ngo ogwo ayine PhD ayine my master tikikumanyisa in itself ngo n'omunyabwenge ayine okumanya konka tikiragiro ngo waba shomero no buri munyabwenge kandi tukugira ngo waba tasomere ebi by'amasomero ngo tokwasa ko munyabwenge abo ko bwenge noko okugira umutima gukwetegereza kutansa ekirungi n'ekibi ekiricyo n'ekitaricyo ekikubasa kutamagara gaho mukabi n'ekigato mu kubaje ekyo mugasho n'ekitaine mugasho ekiri kugasha n'ekitari kugasha ekiri kutamba n'ekitari kutamba ekiri mwensha n'ekitaine munsha waba nabasako bitanisa n'oburi umunyabwenge hata ikintu kikikumanyisa ekyo betyo twanta ekirungi na n'ekibi ekiri kyo n'ekitari nitumanyisa ki ekintu ekikuru omunsi omu nare ekyokubasa kugira ngo ekikire nikiha hati omu buryo bwanguhi ofunze kankikugambire nti ekyo ekiri kuheesa Ruhanga ekitiinisa kandi kikagasira abantu in brief ekyo nikyo ekikire ekiri kubasa kuheesa Ruhanga ekitiinisa ekikuheesa Ruhanga ekitiinisa ekyo Ruhanga arikusiima kandi ekiri kugasira abantu niwo barumu ekyo nikikuru munonga ekitari kushisha amagara g'abantu ekitari kucwekereza nsi ya Ruhanga ekyo again kankigambe ekyo ekiri kuheesa Ruhanga ekitiinisa ekiri Ruhanga arikusiima kandi ekiri kugasira abantu ekiri kubahindura bakabagye bagashemererwa bakagasirwa bakatunguka bakageiza bakabagye musomu ekyo mbona hati sermani ya shabo bwenje. By the way, hari ebintu bikuru musomu imwe bundi abarikufa yo kushoma history na philosophy hariho eziturikweta cardinal virtues n'ebintu ebyensi erebere ngo n'ebintu bikuru omitwarize y'abantu cardinal virtues namuna n'ekanisa y'Ekatolika n'abandi babimanya even the Anglican Church ebyo ebyebembeire ebindi even philosophers kurwa Socrates Plato na Aristotle n'abandi bataka kansaga ebintu ebi nebi harimo wisdom ekyo kitugambaho obwenje harimo justice na fairness na oburinganiza bueno nyana mbyetegereza ebi n'ebintu bikuru ebyayetegerezibwe bikamanywa ngo bikuru ekyakasatu no courage na omujinya ekindi nekikweta temperance nari okutarengesereza no philosophers akambagira ngo ekintu kyona kyarengesereza nikiba kibi nikibasa kurengesereza omusayidi y'obubi kibasa kurengesereza omusayidi y'oburungi
mbweni ko kugira omuntu yaba mugufa kirenga nashoba yare ihekirenga yahangu hekirenga nashoba yaba yanyunyuka nashoba yaba omushemani kibi yaba umunyabwenge nabona abasa kuba umugwerero and so on. So ntabwo hakorwa statement kugira ngo too much of anything is always bad. So temperance niyo ubundi tweta the mean, the average. Na mbwenu mwabana mwishuka Sermani haraho yagambire nashabaranga agira ati mukama ninkushaba otampira omworo nkashoba nkajumsizira lyawe kandi nabwo tampinira omutungi karegesereza nkatandika kwemanya mbwenu mpereze byaro hagati binshemerere hategiro niyo golden mean okugira ngo ekintu ekyaro hagati kibasa kugasha abo kuba side zona ezimwe burengesereze harimo kabi. Then hariho patience naro kugumisereza, kindness nare okugira sasi hamwe na humility obucurezi. Ebyo nibyo bintu bikumanya nka cardinal virtues. Kandi nangu twine bindi ebyo mukwikiriza ukwikiriza harimo ebitwongeraho faith, hope and love. Those are theological virtues. Hata norebe ekintu cy'obwenge ni kimwe kandi okukora taharo rukundo nicyo kintu bukuru obutari kubasa kubangarisibwaho. Obwenge nambwenu mukama eshwa kutugirira embabazi kuyakugirira embabazi ombushere bwawe obwo washaba obwenge obwo kutandisa ekirungi n'ekibi omu ofisi yawe egi wabasa kutandisa ekirungi n'ekibi omikago ey'okugira watandisa ekirungi n'ekibi omu mirimo yawe n'ebyo yerekerere omu bushubuzi bwawe watandisa ekirungi n'ekibi abako okushanga ngo obuhunga bwahwaho nari watuba okakiriza lime okagiranzyamu abantu baruhanga bakarya bitashyikire nguronde sente oyine ekizibu oyine ekizibu okutandisa ekirungi n'ekibi ruhanga tugire embabazi mbwenu obwenge n'obw'omuhendo obwenge tuba bwomwe nambwe ninyenda kubahabura oyigendesereze iyo kugira ati nyowe nkanye nyowe nyine obwenge bwanjye abo kuba amazima g'obwenge gari ekitweta objective ekintu kyakiri eky'obwenge kikwasa kuba eky'obwenge aho bwomwe rero abondi rero kikaba eky'obusemu. Obwenge tubasa kuba bwomwe kuko noshoma efumu esura ya 3 omusorongo gwa musanzu noyetegereza eki kiri kumanyisa ngo obwenge nubugasira bona kandi tuba bwomwe. Obwenge bwo mugasho kukiri itungo nobo mugasho kukiri itungo ekintu kishanga mu efumu esura 16 omusorongo 16 kandi nangu na Yubu esura ya 28 aho ntujya kureba aho gwanyumaho konka obwenge nubukira itungo nubukire sente nambwe ni mwabe ne sente enchene nyingi reka nkushabe shabo obwenge izoba byo kuba mutungi okagira amana gempiya konko teine mutima gwo kutandisa ekirungi n'ekibi. Esente ezo nizibasa kugwisa kagwe nizibasa kuretera kabi obundi otigeho omukazi wawe omwashwerede mukiri yaboro weno kitunga otandika kureba ababande ogira otogo ogutakine makuru abo kuba itungo rukuretere kuhaga warenga omukazi wawe wagwo mbandi kora abashomere
oshaba obwenge abo kuba omuntu kugira okumanya akagira a lot of some of you abantu abamwine high intelligence quotient konka abatene bwenge bukutandisa ikintu nyine kibi okushoma kubasa kucwekereza ensi nosanga omuntu ari a meta mathematician omwanya gwo kukoresa that skill okurinda ensi no kubara akete abantu nabasa kukoresa obwenge bwo kubara kwiba aibe nango bari no kumukwata bwo ino obwenge bwo kwiba oburungi kora buryo umuntu murungi uri kurebeka yeka abo bakaza barungi kushaka ari aho narebeka je buri museza wera na kwa kuraba hahinduka mureba she has a hourglass figure no shage shokerero waba uri murungi konko teine wenje ay ruhanga kugira imbabazi oburungi butari mu bwenge obushobozi wabo oyino obushobozi aho kabantu musomo bino obushobozi obushobozi buri civic obushobozi political obushobozi buri religious konko obushobozi bwabo butarimo kutanisa ikintu nyine kibi harimo buremezi omkago wabo oyine mkago konko takumanya noza kushanga no shambana na mkamunywano wawe no wasa kushanga no oriono abo kuba toine oyine mkago kongatera mbwenyi nabandi nabarebya banywano babo amurebya abanyankore bene fumwe gumire ngo munywano wawe no wakurire ntanda munywano wawe no wakurire ntanda kandi tare kintu cye hano I have walked on this earth not haphazardly as far as I understand konka tare kintu kikusasa nkamunywano wawe kurebye nambwene Yesu akashasha munonga ekintu kya Petero kurebya Yesu ekintu itobahereza tumwe kite tare kintu kirukusasa nk'icyo omweje wawe ngo kusanga omuhereza hate omwawure narebya bishop ruyari gari maje narukushanga ni ndebya kibishop wanje nari omukazi kurebyiba okasanga ibana agira tayibambe hona mazima hona bani wakikora konka kakugambire omukago gutari mu bwenge no wasa kurebya mutayi wawe no shanga owakushira marra no wakugareta owakurzire newe no wakuruza ruhanga tugire imbabazi even nangu nenyi nemwe nisibasa mwamutakubasa kutanisa ekirungi nekibi no shanga nyine nemwe obwiko bwonka bwaretereka kurabanamu mbwenu obwenge nobukira itungo nobukira ibitinisa nobukira amana kandi gona kandi obwenge nuburinda ogwo obwine nubukutambira ebintu bingi nubukutambutsa kabi narito bukwikiriza kazamu hariho abazigu b'obwenge tiine bwire bw'okutondora buri muzigo ogwo konka bamwe abazigu b'obwenge ne pride amariyo mwahurira one of the virtues humility wareba omuntu no wakuba aine bwenge kikonka yagira amariyo tarukutsenwa tarukuhaburwa tarukubasa kwecureza kareba enshobeye we namanya ngo cyakora nicyo amaryo abandi gabehira hamirumo amaryo gabashenyera amaka okwemanya no kwetunga no kwetwara nk'iro Bible nagira ngo amaryo gakoratwa okugwa no kwemuka. Pride goes before a fall.
kora abari umunyabwenge yetware gira ubucurezi abo kuba kigambo cyaranga kira ngo abacurezi bari yahungurensi amariyo umuzigo ndije of course no ubutamanya nubasa kuba umuzigo w'ubwenge ahubwo nicyo kurebera abanyankore bagira ngo enemy etakarebaga ergatempango wabo narishungu ngo ubwenge buke owaende bitokozi byajuba ahuho mushekoro wabo riyo munyabwenge otakwenda kutokoraho naho tokubasa kuhuha mushekoro obutamanya omuntu nasitamira itaji agarika Artema okutamanya n'umuzigo w'ubwenge hari omuntu ngo akabayine akari umushaija ide compound yenungi harimo umuti murungi munonga konka guri kukira kuragara ngo inama nuguragara mbwe guragaruka haza akabaye n'umukozi yareta umukozi ngo agume narebera umutogo mbwe n'umukozi akaba agweyera buri izoba atorotora amababi konka muhereza sente ngo n'umukozi yatarika kubaje ya ekayeya bweni izoba rumwe tunomanya ukabankabi akamababi yaheratiye mwanya muri munteza yagenda yagera mukama watu tunomanya ko bwenye omuti nuguragara n'umurungi kanuguragara obundo kutakuragara uguta kwija ku tegana nagwo